Пішікші қынарын үзләштірер үшін кем дегенде 2 ел оқырға керек. Біздің тапшыруда 45 минут уақытта жетеді. Сәлем достар, ТМ-ТВ телеканалында дәмлі күреш тапшыруы һәм болашақ кулинар шеф-поварны қарсы алыңыз. Якындағы 45 минут ішінде әлеге аш бүлмесінде өзінің кулинар ұсталығын шарлы яшап жыршыбызны қарсы алыңыз. Автор башқарушы инструментін апарап, мене хәтта ойнаушы тәйтері керек. Шәшке. Şumlar şaşkar diye bir kelep kamusuyu yüreğimde uğrun aldığında Yaklarını yar ettin, yıraklarına gittin Yanıganıp kamini saldığında Selam Bulat. Бұлай еттіріп, сәлем Бативали бір кішінде тіргені yok еді, білесің ме? Сен бірінші. Ой, рахмет. Біздің тапшырыбызда бірінші болмасаң да, бірінші қатнашуың болмаса да енді 6-шы ме 7-ші білмейді. 7-ші ақыры келесіңдер сен бізге. Нешеп мағар сен байын алып келмедің, ә? Міне ойладым да алып келерге болдым әлі. Мен сенен бөлек сұрап тұрмайм еді, Бұл музыкаль бөлек болды менен. Музыкаль бөлек. Әйе. Яра, музыкаль бөлек болғаш. Мен мұны қабыл етем, бек матур жыр, қошымдасы, көплетін бәлкім сыңарақ жырларбыз, емен? Әйе. Мен сен айда, алайса, тапшырыбызның шартын бар бір ескертем. Әйе, Біздің тапшырыбызда, қазір, бүгін күрешеміз, мына бұл қошымдасын көресің бетіне сен? Бек матур. Компаниясының, сен мұнда бірінші тапқа бет? Бірінші тапқа Мили компаниясының шеф-поварына қаршы, ол әзірлеген бір рецепт, тұршы етегелі біз аны, мен сен аны қазір көрсетем. Сен шуны келесі мені 45 минутта әзірлерге тиіш болашақсың. Қыртықма әлі нәрселер. Нәрсеге ұқшаған бұл. Бұл сыр білән нендейдір нагетсқа да ұқшаған бұл. Нагетсқа да ұқшаған бұл. Бұл шындай нендейдір сыр. Панировка ішіне. Мұндай бір нәрселегені бар ма? Жоқ. Мына әйттемейді ұса. Біздің тапшырыбызда шылар мұнда бірінші тапқырға бір-бірлерін әзірлеп Ұста кулинар болып кетеді. Үйреніп қойтып кетеміз. Бүгін үйретеміз. 2 ел түгел, 45 минут үйретеміз. Мен үйретмейміз, сен мұны өзің жіктір тырышабыз енді. Әзірлерге тиіш болашақсың. Шоңа, мен сен оңыштар тілеп қалам. Рахмет. Еме, әйде Аллаға тапшырып, тапшырығызны баштап жіберәбіз. Баянны қазір шетке алып қоябыз. Әменде бүтін ингредиентларыны мұнда тізіп қоябыз. Шешке, мені бүтін ингредиентларды алдыңда көресің, абайлысың, шамалысың, нәрсе әзірлері керектігін енді аңладың, шылай бет? Нәрсе екен аңладың, әзірлеп қараған? Принципін аңладың бетін сен аны? Принципі, теге, тауық, кәмекенде. Әйе. Мен әмек әйтерге ярамай. Аңладың, аның тауық ұрынна? Мұна бұны салабыз да? Мұны түгі, мұны. Сыр салабыз. Мен сен қазір кеңешіктер едім. Сыр алып аны турый башларға, деме? Нешек екенін аңладың ба енді? Нәсештері? Қазір турыйбыз. Білмеймін, өзің ақар, мен тегі бәлкім алайда түгілдір, сен мен бүтін әйткенде Жоқ, нормально екен, нормально кетіп шығам. Сен бұл ішіне ішлегенде, мен біздің тапшырыбыздың генераль спонсоры болған Кукмара металл сауыт-саба заводы акционерлік жәмғияты хақында бірнеше сөзіне әйтіп ұзым әлі. Кукмара сәуде маркасы ол уақыт білән сыналған сауыт-саба Германия технологиясы бойынша өзімізде Ресейде Кукмарада жетіштірілі. Бұл сауыт-сабаларына сіз интернет кибет ашада алырға мүмкінсіз, һәм әлбәтте енді өзлерінің фирменный кибетлеріне барып алырға мүмкін. Табалар, қазанлар, кәстрүллер, жаныңыз тілеген сауыт-сабаны. Бар әлбәтте Кукмарада кибетлері һәм қазанда аларының енді 4 кибетлері қазір. Оның біріншісі Павлюхин урамы 114 адресі бойынша орнашқан, бар Рихард Зорге 11Б адресі бойынша орнашқан, Горький парк сөде өзегінің бірінші қатында Мусина урамы 23Б һәм Ленинградский урамы 27 адресі бойынша 4-ші кибетлері де ашылды. Барығыз, жанығыз тілеген мәне шындай шәп, оңайлы, жайлы, бик жеңіл юла тұрған табаларыны һәм бик тәмлі пішіре тұрған табаларыны алып қайтығыз. 8 март турында сұрайсым келе, мен қарқалда өзімнен сұрағанды яратым. Журналистер язалар, сұрайлар. Нәрсе бөле кетесіз мені 8 март яқындаша деп сұрайым әлі. Бұлы бұзды бетенде. Бәйрам бұлы бұзды, енді нәрсе бөле кетті. Бұл қазір еллар барған сайын
Ул бәйрәмдә ничектер икенче төрлегә әйләнә инде. Birinchi yıllarına kebek tuğuna eğlenişip. Башта инде теге һаваланып йөрисең 8 март дип, хәзер гаилә булгач, җитдирәк карыйбыз. Ирем әйтә, матур миссияңа бүләк әзерләмим, акчаның кая икәнен беләсең, бар да үзеңә берәр кирәк әйбер, матур әйбер барып алып кайта ди. Әйтә дә шуның белән бетә, син бернәрсә барып алмыйсың. Юк, барам, конечно. Барасың? Bu алкалар мәллә? Юк. Пальто белән Сафаи барып алып кайттым әле. Ого! Матур итеп йөрим әле, мин әйтәм, яз көне. Конечно, пальто белән сапаги. Мотор, сапаги, мотор. Үряң әле җәмәгать карагыз әле. Ай. Юк, шунда мин дә күрәм иде. Һәм күрсәтә алмыйбыз итеп сезгә сапагины. Чыгарып әйе. Менә сапагидан килгән ди. Я, Менә мин синең кызларың күп булат, сиңа, наверное, авыргарак туры килгәндер бүләкләр беләй бит. Авыргарак дип. Ашай диге, шалт. Акчаны шалт. Исән сау булсыннар, иң мөһиме. Сау сәламәт булсыннар. Иң җайлысы кичкенәсе. Кичкенәсе аңламый әле барыбер нәрсә икәнен. Бәләкәй. Аның белән җиңелрәк җайларак. Я. Менә сырны турадык. Турадык. Менә шундый кисәкләр белән. Әйе. Хәзер аны салабыз. Ого, күп килеп чыккан. Әйе, шуннан. Шуннан соң без хәнишибезсең. Йомырканы. Белмим, синең тавык наггетслар ясаганың бармы? Тавыкныкын бар, менә сырныкын юк иде, беренче тапкыр әзерләп карыйм. Принципы шул ук инде аның. Менә хәзер мин моны әзерләгәч, Әйе. наверное, өйдә дә постоянно шуны сорарлар. Синең пешергәнең бар хәзер? Син хәзер беләсез. Булай син пешерергә яратмыйсың үзең, әме? Табигатың буенча. Мин яратам, кайфым әйбәт булганда шундый берәр тәмле әйбер пешерергә. Өйдә торган чакта, өйдә торган чак бик сирәк була инде. Юк, соңгы менә өйдә торганда, кайфың бик яхшы булганда әзерләнгән менә истә калырлык берәр ризык, бәлкем берәр яңа рецепт өйрәнгәнсеңдер син. Кайдыр анда. Бәлкем сине гаиләдәгеләр сорагандыр. Әни, яисә кадерлем, шуны әзерләп бирә әле дип. Соңгы тапкыр булай инде әзерлибез, ашында. Юк, ансы аңлашса иде, булай ашы. Бәрәңгедә кәсем менә безнең якта бит инде пешерәләр. Инде сезнең якта пешерә. Һәм безнең якта да пешерә башладылар инде, Казанда. Әйе. Кайбер гаиләләрдә кемнәрнең хатыннары мөслим ягыннан. Әйе, шуны синдә бәрәңгедә кәсем ашап, шуны әзерләргә өйрәндек. Постоянно шуны. Ирек яратамы бәрәңгедә кәсем? Бик ярата, окмайлар белән. Вообще яратабыз. Яра, аңлашылды. Мамам пешергән бар бит. Син әйдә. Беләм инде, беләм. Син эшлә иде. Әйдәгез. Эшлә. Бер йомырка җитәмени? Вилка кирәк җитә. Җитә. Вилкалар безнең бит исламында. Хәзер менә безгә туз салабыз. Туз да, борыш кирәк түгелдер инде дип уйлыйм. Бу ничек эшлисең? Монысы борыш булды бугай. Күрәсезме? П дигән. П значит, П димәк борыш. Борышта кирәк. Кирәкме? Әз генә, Әз генә. С димәк туз. Бездә шулайрак. Соль. Минем уйлавымча бик артык тузлар да кирәк түгел, чөнки сыр үзе дә тузлы була. Син бөтен сырга да җитмәячәк. Яра. Ничек була, шулай була. Әле безгә беләсеңме, монда бит он, менә бу сухари. Менә бу сухарины ваклатырга тиеш булачак без, менә бу нәрсәләр бу блендер белән. Яра. Өйдә бик сирәк булам дисем инде. Соңгы вакытта, мин беләм, сезнең студиягыз эшләп киләсез, ул студия белән инде TMTV телеканалында да дөресрәгә, TMTV телеканалы оештырган концертларда да чыгыш ясыйсыз, әме? Балалы Солянкада да булды. TMTV премиясында да сөйләле. Ниләр белән мәшгульсез хәзерге вакытта? Менә шул студия, Веснушки. Якынча күпме, ничә бала? Безнең студиябызда уртача 100-гә якын бала йөри. Чөнки кемдер килмичә кала, кемдер йөри дә, төшеп кала, кемдер яңалары стеляларына шулай. Тегендә монда бер 5 бала уйнап йөри дигән. Сез бит анда яшьләр буенча төрле группалар бар. Төрле группаларга аерыла. Бию группасы, вокал группасы, театральный безнең, брейк-данс безнең егетләр йөргән яратып. Миңа да килергә ярый анда. Конечно, кил. Минем яшем белән ярыймысың? Ничек ярамасын? Бабай кебек булмамы да? Мондай балалар арасында брейк-данс. Мен менә безнең әби әйтә, өйрәнергә бер кайчанда соң түгел дип шуңа күрә. Мин дә шулай дип уйлыйм. Молодец, дөрес әйткәнсең. Син кара беләсеңме, нәрсә күзәтеп шуны аңладым. Син сөйләгәндә бер нәрсә дә эшләмисең менә. Була безнең шундый
Qonaqlarimiz Алар үзләре эшләгән сүзләр сөйлиләр, яисә эшләр бернәрсә сөйләмәйләр. Син менә хәтләрне басып сөйләп торасың, һәм эшең синең бармый. Мин менә бер юл әйләнчә эшне эшли алмыйм шул булат. Нәрсә кирәк сиңа хәзер? Син әйт. Хәзер менә сухарины белән Сухарины бит вакытырга кирәк, шулай бит? Ярар, сухарины вакытырга кирәк. Всё салам да. Әйе, әлбәттә саласың. Сал берне, икене. Кара күпме кирәк булачак сиңа. Ну, монда беләсең, эшне катландырдым инде бераз гына монда. Планировочный сухар. Бик усама җитә тора, карап, карап карыйга ничә килеп чыгар икән. Эше беләсең бу бер белән. Эшлимсең бу бер. Бу әйбер бик эшли торган әйбер бу. Аның белән шөйләп итләп эшләргә кирәк. Кнопкасына менә монда басырга кирәк, тута баштабыз. Әйе, басып кара. Булдымы? Булды бу. Бик әйбәт булды бу. Ваклатып бетерде менә бөтен. Так, сиңа нәрсә кирәк хәзер? Савыт кирәк булачак тагын бер. Бер тәлинкә, сайрак кирәкме, тирәнрәк кирәкме? Сайрак булса да ярый. Менә шундый мутный бер тәлинкә бирәмисеңме? Әйдә. Беләсеңме? Мутный бер тәлинкә. Минем уйлавымча бу бик әйбәт булды. Җитмәсә тагын ваклатып алырсың. Бар бит ул. Так. Biz alıp koyup turabız. Bilesіңме нәрсә? Менем уйлавымча, менә бу онны Biraz salabız. Йомырка саларга кирәк һәм болгатып җибәрергә, яме? Qalaq берәм. Ни белән? Юк, әйдә qalaq белән. Шамалап, шамалаштырып. Син бит нихәя эшең беттеме? Миңа моны кабызарга кирәк. Индукцион плита, Мили компаниясыннан. Кстати, Кукмара табасы. Biz аны хәзер монда кыздырабыз. Нержавейка. Так, монда булай ул. Так, моны беләм бит инде мин эшләячәгем. Уже кыздыра башлады. Нигә син моны белән вакытмыйсың? Кыз белән яхшырак булмый икән? Белмим, мин авылча өйрәнгәндер инде. Ярар, яхшы. Кара, шул әлеге дә баягы синең студиядагы эшеңне дәвам итеп, сөйләшүне дәвам итеп. Мин сырым син эшлә. Давай. Сезнең әле берәр менә сезнең студиядан чыгып китеп, үзенең сольный карьерасын башлаган балалар бармы? Кайдыр чыгышлар ясап йөриләрме инде сезнең исем белән? Безнең әле студиябызга 4 ел. Әле алар Нормально инде бу. Зур җырчы булып үсеп җитүчеләр юк. Но шулай да балал солянкаларда актив катнашкан балаларыбыз бар. Үзләренә ошыймы? Конкурсларда, фестивальләрдә катнашып, Созвездияларда, телевизионный шундый ниләрдә, проектларда. Нәтиҗә бар булат, шуңа күрә сөйнеп. Бармы шундыйлар әтиянеләр миңа сорыйм инде. Баласының йөрергә теләге юк, әтиянесе менә син йөрисең, менә син буласың дип тиге истирап баланы күндереп. Мин уйлыйм, көчләп баланы бер каяда йөртеп булмый дип. Иң беренче, мәсәлән, бала килә, пробный занятиегә килә, ул аны укытучылар тыңлап карыйлар. Музыкаль Сәләтләрен, барсында. Слухларын. Аннан соң бала үзе решать итә инде ул. Йөрисе килсә, йөри. Аны берничек тә аны көчләп йөртеп булмый шул. Ярар, аңлашылды. Булгандыр инде, әйме? Булды бу. Әйдәле. Аллага тапшырык. Так. Бисмиллаһ әйтеп. Беренчесен. Син барсың шунда салдыңмы ни? Әйе, мин менә үземнең хәзер рецепт белән әйтәм. Ансың да салма? Салам. Манасың. Салам. Яра. Баш өстә син ничек беләсең шулай? Эшләйдә мин карап торам нәрсә булачагын. Йомыркасы азрак булмадымы? Мин тавыкныкын шулай итә идем, бик тәмле чыга иде. Сине иретәсе дә юк икән. Син барысын да үзең беләсең икән. Карале, бу дөрес булды бит бу. Логично. Башта белмим дип басып торды да, аннан соң килде дә. Күрдегезме? Менә шәшкә шундый кеше эшләгәндә сөйләшми, сөйләшкәндә эшләми. Хәзер тыныч кына аның менә шул сырларны булгатканын карап торабыз да. Аннан соң минем уйлавымча бар монда аны Сухарига манып алыр инде.
Анасың, мұнда табақ әлбәтте салыр. Май ағызсам ярай ма? Май керек бит. Аның үшін май көп керек. Конечно, болады. Көпме керек, көпме? Мен көп сөйлешіге ярып, мен көп сөйлешкен кішіні де яратым. Яратмен. Ғафуетінде бүгін міне мен сөйлешемін деймін. Жоқ, анадым енді мен. Шайарам Сенің болады. ерек әне басып тұра бір сөз. Сені біт ішің шундай. Концертларда сөйлешмейсің сен. Концертларға шешке шығады, тұрып 2-3 сағат гитарада ойнап, баянда ойнап жүрді да, бір сөз айтмайша башында исәмсіз деп айта, ақырында саулығыз да кіріп кете. Жоқ, мен концертта бек сөйлешем. Май көп ме керек дейм? Чөнки мен тамашашыларын яратып сағынып тұрам. Май тағын керек бола болады. Мен білән сөйлешмей, демек бізді сағынмаған. Сағынам. Әйді, ойлап шығармады. Так, көп ме? Тағын керек. Сен майға бәйе өскенін білесің ме? Сыйық майның бәйесі артқанын. Білем. Кім сіздің нелер ала? Үйде міне, продуктлар кебеттен. Ерек ме сен? Кімнің вақыты бар, шул алайында ерік көбірек біздің. Бұл құшет кім алып бара айды? Бұл Дебет құшет, білән кредит кірген білән шыққанда санап барасың. общий барайынды шунда бұл құшеті. Бұл құшет, машалла. Ғойля бюджетін алайтырып қарай оны сізде. Міне бүгін шуның қатты кірді, шуның қатты шықты. Бөлек керек болса, 25 февраль қауылда шай алдымысын бөлек, сенде. Ерек, анамда ақша, өзіңе нәрсе керек. Өзіңе керек болған пенкі білән, пенкі сайлап, маркасыны, носки размерін өзің сайлап алырсың, еме? Біздің енді шондайға күйленген енді қазір. Мен ойлым қазір көп ғайлаларда шулайдыр деп. Сюрприз, конечно, көңілі. Көңілі енді, еме? Өзіңе керек айбірін сойласаң ұтшы, деп ойлым. Әйде. Болды ма екен? Панировка тағын баны балмайсың ма? Алам. Әйде. Енді жоқ, мына сен алып қойды. Мен күтем бітіне қамантығы шыршылағанын, бұршылағанын. Майда қызып жетті бітіңді. Вот, міне қазір, міне қазір әйбәт болды. Вот, мне кажется, Тағын бірнеше әне әйді. Жоқ, тағын бір юмырқаға маны балмышы болмай. Бұла әйбәт бұла. Қыздырып қарайбыз. Тағын керек. Емірқасы ма? Қазір тағын бір юмырқа айтабыз. Мұны неше тағын маны баласың әйді? Манам? Жоқ, сен мұндаған атындыраны неше? Жоқ. Алай болмай. Алай болмай ма? Жоқ. Алайса қазір алай болмай бұлай бұла деген рубрикаға тоқталабыз достар. Бірнеше минуттан мұнда қазір тағын бір юмырқа сатып. Емі, юғалмағыз біздің телеканалдан алай болмай бұлай бұла. Что айтып достар, алай итерге керек, бұлай итерге керек деген рубрика дәуам ете. Біз яңадан бір емірқа сыттық мұндан, ұн салдық, білім әсілер қыландырайын, мен аның өз дүниясы. Болат, міне бұл қазір шушы бір панировкалыны тағын бір салып жүгішләті бізде. Хәм тағын бір қат панировкаға салабыз. Бұл ішін ішлеген арада біз тезгені тағын сұқарида уақлатып алдық достар. Шынки 2 тапқыр панировка ясағаш шығым көбірек кете. Аңлайсыз ма? Емне шай ол қалынырақ болашақ меңа қалса. Қамсыр ішінде аның іріп, нәп мәнетігі картинкада кәбік келіп шығарға тиеш. Деп ұшанабыз біз. Деп ойлайбыз. Деп ойлайбыз. Сен башта біріншені шой асап қоясың. Әйді, міне қазір. Ярар, жырларға келгенде. Ненде яңа жырлар бар. Ең яқшы күн. Нәнсің тағын бірер ең яқшы түн деген жыр шықмады ма? Әлі алда. Оны шынап тұрша жырда бұла бетінде? Ейсе ең ұзын түн. Ейсе ең қысқа түн. Бұлайын да ойлап қарға керек әлі. Ейсе ең қараңғы түн. Ең яқшы күнні тамашашылар яратып қабыл еткен еді. Сондай матур, сондай жеңгел рәхат жырланы. Мен де рәхаттәні тоңлайым ол жырыны. Әлі міне көптен түгіл Убәрейдім жыры шықты бет. Фатхулиннің. Міне анда яратылар бет әлі болады. Қарайды. Шындай міне менің үшін көңіл сүйіне прямо тамаша. Әрбір жырым хит. Убәрейдім, мұнда да дәуам етіп бұла, Тибәрейдім мәселе. Бұл бет жыр баласы ман, бұл бет көңілден шыға. Міне композиторлар язалар, жыршылар, жырлайлар, аны бет тамашашылар қабыл иттеш, ол көңілге рәхәт. Әлбәтті. Рәхмет тамашашылар. Мен сеңа бір кеңеш берем, бір кеңеш енді ме? Сондай лайфхак. Шынапта, сен бет гитарада ойнайсың, баянда ойнайсың. Қой бір жырларыңа өзіңі
юморлы жайлар яздырып қой. Instagram битіштерге тиеш. Бу коронавирусқа кіргеш, самоизоляцияға кіргеш бір тоқмақ яздырған емен. Міне. Аның бик көп просмотрлар жиған YouTube'да, оказывается, әлі Міне. кіріп қарағаным жоқ еді. Міне. Ойлап қарарға бола. Халыққа нәрсе юмор керек. Убәр едім, тибәр едім мәселен. Болады сен. Но біз давай бір күн Мен ритм шындай тура келеді. бірге отырып язасы болар енді, наверное. Гонорар пополам. Конечно. 50-50. Конечно. Айда біз. Бұл да мен де бар. Айда бір ішіп қарайық енді. Айда. Ох те, бик матур айбет. Мо, нешаба келіп Айда шыға. мұны қазір ұзақ тұтабыз ма? Сен менен сұрайсың? Жоқ. Тауықны да қатты ұзақ тұтырға керек түгілеме. Әйе. Айда мен сен чисто уилка берем. Уилка берем, сәбір ейлендіресің мұны. Сырын болмайда ребят яшак. Мен өзің ейлендіремін. Мен мұнда не при чем? Мен ейлендірі дейш мұны. Қашан ейлендірге? Әйт. Давай. Қара, неше келіп шығайш бұл? Конечно. Айда, міне мәмді. Ортақ производство. Мұның біраз ғына кішейт дірсірәге қысарға керек отына. Ай, көрсәгі зінде мотор тісті келіп шыға бұ. Ай. Майында шәпкіні тұндырған біз. Ара мотор бұлай ма? Оларын ұзақ тұтырға ярамай, артық ұзақ тұтырға ярамай деп ойлаймын мен. Әке қоралса, мотор болмай. Сыры нетсе... Еттейін, ана ағып шыға бетінде. Үрісе... Болды, алам? Ал, конечно. Қазір аны кесіп жіберсең, емен әк картинкада кебек бұла. Шай деп ұшанық енді, әйді. Міне отын чектер бейшілі тұтырға керек, достар. Çünkü biraz ғана кемітсең, енді қызмай башлы. Міне тұшы қолынырақ болғаш. Әйбет. Мен ашты келе башлады енді бұл бірін. Шындай тәмлі есі шықты. Ну, бір яқтан қызған мұла есі. Бір яқтан тәмлі есі. Міне шындай. Көресің бі іші мұшақ? Әйе. Неға кесіп жіберсек, картинка да болды. Все, сен жеңуші. Серьезно? Конечно. Болды. Тапшырына бітірсек те бұла бұл бұрында. Дегелесек те бұла. Ләкин әлі біздің рубрикабыз бар, сеңа мақсус әзірленген. Әйе. Рубрикада қатнашымша біз сені жібермейбіз. Рубрика шындырақ болашақ бүгін. Үстелге ятып баян ойнау. Өзің ап келгенсің баяныңны. Менің үстелде ятып ойнаған жоқ әлі. Андай дәрежеге жетерге язмазсан енді деген. Шолай енді. Шол ғана жетмеді деймін. Үстелге ятып баян ойнау. Татар эстрадасына. Достар, мына бұл наггетстар енді қазір суынып кетмесін үшін еме. Мили компаниясының аларының жылтадырған шынды приборлары бар, мақсус әйбірлері. Қазір шол әйбірні көрсетер үшін мен шақырам Мили компаниясының білгішін біздің студиямызға. Евгения, мы вас ждем. Кірігіз. Біздің тапшырыбыз дауам ете, мен таныштырам. Жыршы Шешка, Евгения Шешка. Очень приятно. Сегодня гости, да, приглашенные. Какие у вас здесь ароматы? Вообще прямо. Вкуснятина какая, сырные палочки, правильно? Можете попробовать, да. С удовольствием. И сырные палочки вкуснее всего, когда они теплые, горячие. И чтобы пока мы с вами будем беседовать и сервировать стол, чтобы они не остыли, я предлагаю отправить их в наш прибор от компании Мили, подогреватель пищи и посуды. Этот прибор специально разработан для того, чтобы, во-первых, подогревать посуду, чтобы в ней лучше сохранялись ароматы, раскрывались вкусы. И плюс его можно использовать вот таким образом. Например, вы приготовили сырные палочки, гости задерживаются, чтобы они были теплыми, мы отправляем туда. Или если, например, мы жарим теплыми. палочки, и гости тоже, как только они поедят эти палочки. Или оладушки, или блины. Конечно, блины. Все жарим, складываем туда. И костыбы можно, кстати, Конечно, можно, да. Да, в нем как бы можно плавить еще сливочное масло, мед и шоколад. И не нужно помешивать на водяной бане. Вообще, ребят. Это просто изумительный прибор, всем рекомендую. Но приготовление сырных палочек, я смотрю, было творческим процессом, да, таким? Да, всегда все вот так. Мы уже прибрались тут немножко. Хорошо, что у варочная поверхность Мили индукционная. Во-первых, смотрите, мы жарили, масло было очень горячее, но она быстро остывает, и сама плита не нагревается.
Серьезно? Да, сама плита не нагревается, нагревается только посуда. И вот такого моментального ожога, естественно, не произойдет. Да, горячо, но вот моментального ожога не произойдет. Если бы мы на такой же температуре жарили на плите на газовый, ожог бы уже был. Ну да. Да. Булай. Компания Мили заботится о том, чтобы вам было приятно готовить то, что вы хотите, и не думать о том, как вы будете это чистить. Да. Поэтому они разработали и средства для плиты. Вам достаточно специально для стеклокерамической плиты. Разрешите, Булат? Да, всегда, пожалуйста. Вы так меня чаще будете звать. Все. И наш с вами прибор в первозданном виде. Сюда вот немножечко прикипело, потому что она все-таки горячая. Все. И это средство подходит и для нержавейки, и для варочной поверхности на стеклокерамике. И его не нужно смывать, вот эти вот беготня с мокрыми тряпочками по кухне. Оно сработает как дополнительная пленка. И у компании Мили есть средства для всей техники, которую они производят. И все произведено с компанией на своих заводах в Германии. Поэтому что техника, что средства для техники, все сделано для того, чтобы мы жили в радость, в удовольствие, больше времени посвящали семье и себе. Вот как раз. Вот Как раз взгляни. Да, она как раз дома редко бывает. Это они. прекрасно. Все И техники. поэтому готовить и ухаживать за техникой в 2 раза быстрее, готовить вкусно и полезно для семьи. Мы приглашаем всех зрителей передачи «Темля Кереш» по четвергам. Мы проводим тест-драйвы здесь и показываем всю нашу технику в работе, чтобы вы смогли оценить по достоинству функционал и поняли действительно, в чем же преимущество компании Мили, попробовав на блюдах, которые мы готовим. И всем телезрителям мы напоминаем, что у нас продолжает действовать акция. При покупке произнесите кодовую фразу «Темля Кереш», и вы получаете подарок. Ждем вас в наших магазинах на Назарбаева, 16, на Чистопольской, 26/5 и в нашем магазине в Набережных Челнах. Проспект Мира, 8А, Медгородок. До встречи с радостью с компанией Мили. Ну, Евгения, мы все равно хотели вы вас всё-таки. угостить, да? А то каждый раз, хоть возьмите уж, пожалуйста, вот один. Можно вас угостить? Можно. Давайте Спасибо. попробуйте. Вы попробуйте, ладно, я потом попробую. Перфекто. Перфекто? Перфекто. Белиссимо. Белиссимо. О, А как thank you. по-татарски будет? А? Великолепно. Искиткаш. Искиткаш. Искиткеш. Ага. Вот. Или можно Искиткаш. покороче. Шеп. 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 Спасибо. Спасибо. Евгений, спасибо вам. Мы вас ждем. Спасибо. Каждый раз, чтобы все там объяснили, все показали, хорошо? Спасибо вам большое, а мы вас ждем у нас. Да. Бигзур рахмат, достар, біздің тапшырығымыз devam етеді. Бүгінгі рубрикабыз бик жеңіл бик ғадди, сенің аны бәлкім ишеткеніңде бардыр енді. Біз сеңа таныш болған деп әйтейік, қайсыңдар ишеткенсіңдер, бәлкім ишетмәгәнсіңдер де бірнеше жырын алдық та 5 конкрет жыр. Шуларны кирдән қойдық. Артын алға. Күй яңгырайчак арттан алга таба. Аңлашылды инде. Сен музыканы да оқыдың бит инде. Сен білесің шунда анекдот? А? Нендей? Ике композитор турында. Ну, консерватория, 5-нче курс, дәүләт имтиханнары, композиторлык буенча инде. Бер студент анда инде нишләргә дустан сорый. Син нәрсә дип башка торасың ди. Син ди ана үзеңнең ди укытучыңныкын алда ди дипломный эшен инде шул. Дипломный эшен аласың да киридән ди язып чыгасың кире ноталарын киридән. Все, ди, нормально пойдет, ди. Мин ал эшләп караган инде анда Шопеннан килеп чыга ди. Бик шундый бер мәзәк бар. Димәк, киридән бәлки бер җырга киттек. Иң беренчесен тыңлаямы? Ой. Сине җыр бит бу. Син кайсыны тагыдың? Ой, дигән җырны. Bu benim Güberi'dim jırı. Молодец, каян таны синең. Син анда бу беләсеңме анда нәрсә күзаллама килде? Нидә? Безне танытабыз. Көтүдә шыбыркы шартлатып китте. Менә. Әле алай гына да түгел әле ха. Әле хәмин хәсән оригиналын да эзләп табаманың. Әйдә, оригиналын җырлап күрсәт. Tağını görsem seni Uberidim Sözlerimni şeşke itip Tezer idim Ay Ha, şu şiir mi? Oh
ай-яй-яй-йо, о-хо-хо. Болды, рахмет, рахмет. Мында қол шабулар, алғышлар, аплодисмент, аплодис. Бекзу рахмет. Демек, бірінші биремді бешліге тапшырдым. Кеттік екіншісін. Тыңдап қара. Расым екен сен бұл кішіні. Қазір тыңдатам. Сондай модный телефон. Нелер шөкші жырлай. Шын тоғышын танышын. Радио наши. Радио наши. Тоқсан радиосында. Тоқсан радиосында наши. Механизм нарықтыңдар. Екіншісі. Мөлмә егеті. Бәйітке шалады. Бәйітке. Жоқ, бұл Әбрей Қабреевтің жыры. Бәдем или Ильнас Сафирин, или Әбрейді қойдаған еді. Мен бетінде әйтем. Міне. Бұл жеріне бек яратам. Жалко Әбрей извини. Бұл Әбрей Қабреевтің орталайға бөлдім жыры. Бітен студентларының жырын орталайға бөлдім. Мәселен, ипи алдың, орталайға бөлдің. Адан сідір алдың, Ирвлян қатын, зарплаты қайтты, орталайға бөлділер. Екісінде қатын алды. Кеттік алдағы жырына, кеттік тыңдай біз қоябыз. Әйді, тыңда. Алдағы жыр. Қызық, жыр келіп шығар. Кеш. Қазақ нендедір? Сен бұл жігіт жолына сөйледің бетіне болған? Бұл Ильнат Буғай. Әйе, жыры? Ильнат Фаткулин. Сары розалар. Молодец, әфәрин әйе. Соңа оригинал. Доллар. Аңлашылды ма? Раузалар. Татарша дейді, рауза деп етер, розалар. Алдағысы. Қатын қыз инде бұл. Қара орман кеп өтілді бұл. Дәрсен кәлем өзіне танымай бұл жырыны. Мен бір қор жырлаған көріп. Беснішкі қора түгіл ме? Сен кәмізде жыран жыры бар ма? Мен енді орыс жыры келіп шығайын. Üç, iki, bir. Şimdi bu jırını bilmedim. Bu ne? Kimsin endi ismi? İsmi? Hazır. To'xtatib turg'iz, hazır aytdim. Yok, barsın. Ege. Unutdim ismini. Jırı yangıray başlagan. İsmi. Nirjikamskiy qiz endi. Kimsin? Elmira Kalimulina. Elmira Kalimulina. Jırının ismi? Ümit Yıldızı. Buldu. Bu jırını da Bu jırı motor jırı bek. Motor jırı. Kettik. Tamam, sındı birim sana. Sındı birim. Черные глаза келіп шыға көрдің мұна кереге жырды ғанша.
Bunday mat o'jir ol. Bir rayonda bishar kun konsert qo'ya turgan jigit bor. Bishar. O'ziga baqqan endi shunday. Fikirib tabii yig'lay dirsiraga. Aya. Rifat Zakir. Zakirov tayyoray. Zaripov. Rifat Zaripov. Şoğun. Tegejer ismi Sine Kursan deb ataladi. Tanıdım Rifat Zaripov. Bilasizmi o'zini? Yarattırdın aşık ettin. Seni ko'rib deb ataladi qo'y o'zi. Iskatishda yarar. O'tir ishli. Ya bir jurnalda eksankash. Sizda umuman sizning kollektivda mana shu Vesnushkarda belgilar qo'yalarmi? Yo'qmi? Конечно. Qo'yasizmi hali? Birgina so'rov, ota-onalar mana sizga yerga bolalarni ertaga tilagan ota-onalar nechtalarga tegish? G'ariza. O'quv yili boshindanmi, oxirindanmi, qachon keladi? Qachon kelsa deyapman. O'quv yili boshida kerakmi? Bu g'alatda o'quv yili boshida. Chaq mashhurda avgustda kelirsiz do'stlar. Jay boshida kelarga bo'ladi. Yarar, tag'in bir so'rov. Seni mana jirlarim dedim, shulay bit. TMTV premiyasi. Ayet, izden TMTV premiyasi bo'ladi. Men nominant. Nominant. Ayye. Nindi jir bilan? Majrim chiqdi bit. Unliq kishi degan Rinaz Ahmedov. Unliq kishi. Bilan Bu unliq kishi Elvira Ahmedova ijodgan jir. Necha turunda? Unliq kishi ul mana Men eshitgan yo'qdir. Masalan, sen Leysan bilan oshlanishdim, o'pkalashding. Eshitdim men ani, eshitdim. Unga qadla sonaysan. Shul arada tagi bütün o'pkalarni unutib, bir-birini g'ofu etib, tezgina do'stlashasың da Do'stlashasың da. Ayye, bu bek foydali deb o'ylayman. Bek foydali, lekin sonisi kelmaydi. Shulay so'rab qaragan bor atınışdı. Yo'q, sonisi kelmaydi. Demak, sanab qaragan yo'q. Demak yo'q. Menim to'g'ri. Aytasi kelay aytgash. No. Aytsang tezroq bo'ladir deb o'ylayman. Yo'q, men salom ochib aytib shitga ketdim, qaylar bor. Uzib ketadi. Ayye, shitga ketib tinchlanib. Birozdan aytib. Aha. Ayye, Alloh yaxshiroq. Ayye, mana shu jir bilan Alloh bersa, men Klipda chiqarasizmi shu jirga? qo'yan bilasan, iye. Yo'q, uni qanday tashlab etdingda birar. Nega u baridimga klip tushirmading? Klip tushirmadik biz. Mana shu unliq kishi jirni jiynamiz. Azirlik bor, ssenariy ustida ishlaymiz. TMTV Production bilan? TMTV Production bilan bo'lsa. Mana bit o'ngishlar ketib qolamiz klip. Rahmat. Va big sifatli kliplar do'stlar. TMTV Production chunki bizlardan chiqamiz. Biz aytishga jiynamiz. Deb aytmayman. Yarar, bizning degustatsiya sarvog'i kelib jetdi. Rubrika o'staman. Ayda bo'lay ishlaymiz. Tega rizq jilingandir, dirsiraga ul jilinib turgandir deb o'ylayman. Qarali sen ana, qo'ynar ali u. Oho. Birinchilari eng big motori qarab ko'rasizmi? Eng motori birinchilari. Mana qarab ko'rasizmi jig'i bitnisida. Oxirdan endi bizning nida tobada deganlar, suxarilar yeb qola boshladi. Men ansam men birinchilarini ko'rdim. Ayda mening hozir tekshirib qarashim kerak. Men tekshirib qarashim kerak fotografiyada. Durust kelib chiqdimi ekan? Idealni bit endimi? Ну, sho'g'an endi shunda endi. Shunda bit endi, hatto razmerlarda, hatto birazdan bir-ikki yaproq solsam da bo'lar. Mening o'ylamimcha. Ayda yaproq soldik-da. Nashli ettirib men. Mana bo'ldi. Menga qolsa big motor bo'ldi. Ha, sirinda. Men degustatsiyasiyim. Yana boshqa degustatsiyasiyim. Bulatqa ushasin deb tilab turig'iz endi sen qarashin. Mana bit qara sirida shunday. Bismillah. Tilni yutdiqmi? Tamri tugul. Tugul? Tamri tugul. Tamri tugul. Tezroq oshda kerak topshirishni bitirib. Nima qolsa? Nima bor rizq? Tovuq nagitsindan kamroq. Kamroq? Можно мне тоже? Albatta. Siz tushundingiz bit, bosh üstü. Otchisi bor qancha? Noil qizi. O'shashka Nailovna. Nailovna. Nailovna meni? O bilan. Nish kerak bir Nailovna. Ayy. Yara, shashka Nailovna ta'minlab bo'lganmi? Evet bit. Sizda shoshysizmi? Albatta. Bitim shoshlar. Qishi ko'rmaganda, lekin bizni bunda ko'rib turadilar boshqalar. Qoldiramiz, yema.
Моның өчен рәхмәт, монсы безгә, монсы сезгә әйтә булай эшлибез. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводыннан әлеге Кукмара маркалы таба, Trend Style, югары технологиялар. Моны рәхәтләнеп тартып була. Әйе. Бу өслек, бу таба башка табаларга караганда 3-4, хәтта 5-6 мәртәбә зуграк хезмәт итә. Зуграк хезмәт итә. Ләкин мин барыбер киңәш итәм, табаны куллангач инде гел яңартып торырга. Кибетләре Казанда җитәрлек, 4 адрес буенча. Син кайда торасыз әле? Һәм син әйтәм кайсы якын. Кайда торасыз, кайда? Киров районында. Менә Киров районында булган, димәк сезгә якын Мусина 23 Б. Яисә инде авиастройга барасыз да, хоп. Аңлашылды? Авиастрой Ленинградск урамына сызып аласыз менә шундый бирләрне. Әмма монысын без сиңа сатып бирмибез, бүләк итәбез. Бүгенге тапшырыбызның җиңүчесе автор башкаручы, җырчы Чәчкә. Все. Менә рәхәтләнеп куллан, яме. Менә бу таба белән рәхәтләнеп пешерергә өйрән яңа рецептлар, гаиләңне сыйла, яме. Тагын безгә кил. Таба битсә. Әле ул гына түгел, тагын менә шундый истәлекле бүләкләре дә бар. Сезгә бик кирәк булырдыр дип уйлыйм мин. Монсы үзеңә булса, монсын иреккә кайтып бирәсең. Ул синең бик эшлекле җегет. Күренеп тораймы? Елавай менә язырга записной книжкалары, магнитиклары, ручкалары, бит нәрсәләре бар, китаплары монда ям барысы да. Ой, рәхмәт. Шулай ук сиңа табанда шунда тап кайтып китерсең. Сөйләштек. Булды. Бүгенге тапшырыбыз тәмам. Теләкләрең булса, телевизион тамашачыларга ирештерә аласың аны. Кадерле тамашачыларым, мин сезне барыгызны да бик яратам. Минем иҗатым аркылы, җырларым аркылы бергә булыйк, Алла бирсә, алдагы чыгышларымда, концертларымда. Һәм инде туганнарга, дусларга аерып зур сәлам, авылдашларга. Яратам сезне. Без дә сезне яратабыз. Кадерле телевизион тамашачыларыбыз, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне һәр атна саен TMTV телеканалында күзәтеп барыйк. Сезгә сиңа уңышлар, иҗади уңышлар, гаилә бәхете дип калабыз. Сезнең белән дуслар, сау булышабыз, ашларыгыз тәмле булсын. Пока-пока.